Whaatalo whātu le nei fiafi. E vi ia le tua lo nā nofa mlo nā ngalei. Whai whaona au lia mai le nei aso. Ia mani nei tūlā. Mawai fwoi se whaapoponga le tātou por kalami nei. O loo mwhai o na whaasoa atua i le fionga le tua. O te whaatalo whātu ma le ngang fifia. I lau sila mai. Ia malau whaafonga mai. Ile nei fo e fiafi. O le au whaia le tātou te talo. Lo mātou ta mai o le langi. O mātou sāu ni nei fo i mātou te whaalongo. E se alo whina ngalo mo i mātou i le nei a fiafi. E ala i lau o fionga o le a mātou whaitau ma su i ai. Mātou te talo lava ma le loto wha mau lalo e te tau ai. Ma mātou wala au lia ma le whaalo alo la o fio. E ala i loa ngang pa ia. O lo mātou whesoa soani. Ma o le whaia onga sili lava. O le anganga fo'i o le poto ma le mala malang. A fio mai le nei a fiafi wha mole mole. Wha tasi ma au ma lau au au. Nā tia ai le vai o le tangata ang sala. E wha alia lo mana. Se tasi o wha fonga le nei a fiafi. Se tasi sila le nei por kalame. Ma wha tāua ina i lo na loto lo finangalo lo awina atu ai. Wha manuia la au fio wha mole mole. I lo suafa Yesu wa ole ma ai oia tua i nei. Amen. Ole malalona ono le o tātou iai i le afiafi nei. Tātou mta upu taluai. Ia lesa talanoina ma wha soa tuai. I ulua i mala e lima o le toa sao le tua. Na ona o toi wha manatu lava la i nei afiafi. Ai tātou te rei a mataina. Ona suesuina le ta upu wha apitoa le o le nei afiafi. Ia manatua. O ila tau le whai mai le atua. E inu i le waina o lona toa sale nei e lingi mai e le suia. O e ifo le manufe ai malona wha atangata. Matalia le wha ilonga i lona muaulu. Po lona lima. Lona winga. O e ifo le manufe ai po lona wha atangata. Io i lato ia lo tau sia le aso sa uro i aso. Le ta ua o le santei. Pa le ala na wala aio na nau ina i wha mahala malama le lei. Wha manino le lei nei fo i waenga o le fionga le tua. I lau wha afonga. Mo lou si la fia. E le o ni mala whaingo fia mala o le toa sao le tua. Mai le o toi mau foi. Ona lingi ina mai ai lea. Le ala utatu iai le fia finei. Le mala lona ono o le mala lona fitu. O le tātou mta upul nai le isi va yaso lo so atu. Ia ai. O leo o tātou tala noina nei le fia finei. Le mate o le Vaitafe o Eufirate. Lea o lo ta ua. I le tātou mau o tu o le fia finei. Whaalinga i lo mta upes funu ma le ono. Whai upes funu lua. E o le funu ma le ono. Lea o le a o whaitawina. O li ringi fo i e lona to ono a ngelu lana ipu i le Vaitaftele o Eufirate. Ona mate ai lea o lona vai. Ina ia saunia le ala o tupu mai nu o e alua e ai le la. Ona o iloa ai lea o anganga leanga e to atolu. Pei o rane. O mai le ngutu o le tarako. Ma le ngutu o le manufe ai. A toa ma le ngutu o le perifeta pelo. A wā o anganga i o te moni e fai whailonga. O lato o atu i tupo le nalolangi ma le atu lau uma. E wha poto i ate i lato i le taua i le asotele o le atua. E ona le maa losi umalava.
O mala limba yan tātou talanoina taluai. O loo whaamtalaina le ngana tu sa. E tu sa male mea. O loo au mai al tu spa ia. Ia le sau tō whaafonga iai o le mala mua na lingi il whanua. Le ipu na lingi a angedu il whanua. Ia o na tupu ele o mai fula. Ia lea e ta ua ba isua ia. Masila ilalo ia atoa ma mai paua mai mangeso. Le sa whaamtalaina uma. Ia whaapena ma le whaasono mai o isi mala. O le sa whaamtala lava i le ngana tu sa. Peitai o le mala nei lona ono. Ese la ititi mai lona whaamtalaina e pei lava o na au mai ai i le tātou mau au tūnu whaitauina nei. O le winga o le whaamtalanga ese la ititi mai. O na iai upu ia i tonu o le parkarafa lea na whaitau nei. E whoringa mai o le au mai ai i ona winga, i o lato winga, wha winga lua. Ia mai e te tau o na tātou wa ai, ma tātou sa ili. Pe o le ale winga moni o ia upu. Ma ia vaenga o whaamtalanga al tuspa ia. Pe lau fwoi on whai atu le tātou mta upu mo o whaata oto, ma valo anga al tuspa ia. Ese le meo tusia mai. Ai ese o lato winga o lo lilo ma o winga moni na. Peila ole. O lea au mai nei fwoi nei o lea wa. Tātou whaitau nei le tātou mau au tūwhai mai o li linge le angelu. Lona ono le ipu le Vaitafe tele o Eufirate. Ona mate ai lea o lona vai. E whauringa mai e yeini winga o ia mea. Mai te taun tātou su emsa ili ai. O le ale winga o le Vaitafe o Eufirate. Ai o le ale winga o le mate o lona vai. Ina ua li lingi ai le angelu le ipu ia po le mala lona ono. E tau fo yon tātou iloa. Po o le ale winga o le mala. O le ale mala. A le ale ona winga. Le ale winga o le whaamtalanga le olo au mai. Ina ia saunia le ala o tupu mai nuu e alwa e le la. O ai nā tupu. O ai la tau ia ta o tupu mai nuu e alwa e le la. Ai le gata i lea. E te tau on tātou iloa nganga le anga e tolu e whai mai. Mai o ane na ia ai o mai le nguto tarako. Mai le nguto le manfe ai. Ia. Ma le nguto le perfeta pelo. E te tau on tātou malama i le winga o ia vaenga. O na ftua mawhailea. On tātou malama i le winga moni. O le whaamtalanga leo lo whaamtaleina mai ai. Le malal nei. E le apostolo Ioane. E le whaingo fien tātou malama mai. Se vangana o tātou lo winga o. O vaenga ia. Ia. O mana o lea. Se tātou whaitau le tu singal nei al tamaitai perfecta o Elena Waita. O le afsoso ani mai a tātou. E tau mau aiso tātou malamalamanga. I winga o vaenga ia e pei ona whaitau ina nei. O Elena Waita o le tamaitai perfecta. Ia po le perfecta le tua. Na whaari iai e le tua mea umalava. E pei lava o le perfecta o Daniel i le whengainga tuai. Ia ma le apostolo o Ioane. Lea na i tusia le tusi o whaalinga i le whengainga fau. O tele lao tusinga Daniel uma Ioane. E whai ansi whainga tāon tātou malmula mai. Ai tusinga ta mai tai perfecta. Tono se isi lea le lei. Ona e tau mawhai ia e tusia i le ngana e tau whai ngofie. Hina ia mawhai. Ona whai ngofie na malamala mai. Le whanau o tangata. I mea lo loto ma le whai ngata. O le fina ngalo le tua. E lawa. Au maia le si tangal nei an tusinga. Mai le tusi e tau o le.
Great controversy between God and Satan. Page 464, paragraph 1 and 3. Ia, Paul Samoa o le tusi al tamaitai o le na waita I ngoa o le fina unga tele I le vā o le atua msatani. Lo nei tūlau e whāse lau onos fulwha paragrafa tas, paragrafa mua, male paragrafa lon tolu. Whafonga lau whaitawina mal whapetania a toa mal whaasamoa ina I manino mtātou mamlama. Mauso tātou malmanga winga I upu ian tātou whaitawina nei. Whapetania whai mai. At that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Daniel 12, verse 1. When he leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. The restraint which has been upon the wicked is removed, and Satan has entire control of the finally impenitent. God's long-suffering has ended. The world has rejected his mercy, despised his love, and trampled upon his law. The wicked have passed the boundary of their probation. The Spirit of God, persistently resisted, has been at last withdrawn, unsheltered by divine grace. They have no protection from the wicked one. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble. As the angel of God ceased to hold in check the fierce winds of human passion, all the elements of strife will be let loose. The whole world will be involved in ruin more terrible than that which came upon Jerusalem of old. Melfa Samoa o na pofo ia e tu lai ai me kaeli o le li sili. O le tu lai atu o na o tangata o lona nu. E o mai fo ia so vale. E le aiso na tusa talu on fato atupo nu. E o ia lava aso. O na pofo ia lave ina i o tangata o ilato umba. O e ua tusia il tusi. Tanielu ta pasuma lua foi mua. A o tu ua ke riso le manu. Sa ufitia tangata umba o le larolangi lupong sa. O le taimi matautia lea o le aola i le awami tonu I lumba o le silafanga a le atua e au noa ma se fautua. Wa ave ese nei le au tau fiofi o le atua na I lunga o le awami o le anga. Ma o le apu lea ato o toa loa e satani le awami o le anga. O tapunia nei le faitoa o le alofa tu noa o le atua. Ua te ena I le lalolangi lo na alofa tu noa. Wa lātou whaatawemu I lo nā ngalilei. Ma ua lātou sori pala I lana tū la fono. Ua tumu nei le ipu o soni ngā tū la fono ale au a meo leanga. Ua whai mā lātou māsani le te ena o le ngā luenga lo nā nganga. Ma ua ave sea loa lo nā nganga. Ai tū ufa watu ai I lātou I la lātou whaitalia. Ua le ai nei se au pui o le nganga o le tua e la vea inai I lātou mai le ti apolo.
O le taimi lea o le a whaasanga i loa Satani e whai lana toe ngā ruenga tele o le whaao o mai o le puapua ngā tele i le lalolangi. O le toe tau fia nei e a ngelu a le atua matangi malo nosi o le ame o le anga tangata. O tu whau atu nei mea uma e whai la lato whai tadia. O le taimi lea o le a o ai le lalolangi i ni puapua ngā sili atu lona matautia i puapua ngā na o ia Yerusalema na mua. A whonga tātou. O le sa tātou fia manama i le winga o le Eufirate. Ia male pe o lona suavai ina uarilingi ia i le angelu le mala. Po le ipu lona ono le toa sao le tua. Tātou fia manama i le winga o le saunia o le ala o tupu mai sasae. Po tupu mai le mea lua e le la. Ia aile ngata fo i lea. Taun tātou i lopo aina tupu. A toa ma anganga o te moni le fai mai ia po anganga. Le anga le fai mai. Ioane na ia ai wo mai le ngutu le tarako ma le ngutu le manfe ai a toa ma le ngutu o le perfeta pelo. E le ngata o lea ia fam taranga le tamai tai perfeta. O lea e a tangia ai ia le winga o ia fam taranga. Ai e iei le tala il tuspa ia. E ona po le whenga inga tuai. I le taimi na whaato i lalo i nai le malo le nei o Papelunia. E tupo e to alua o nuu ia o me taima Persia. Ma la vaenga au. O le taimi le o lo pulea le lalo langi e le malo o Papelunia. Mai o le taimi tonu na tupu ai le tau e le vao nei malo e lua. O le taimi o le nofua inga a le tupu muli muli o le malo o Papelunia. Le tupu o Pelsara. E te whaitau i tusi o Tanielu. A rona mta upo e lima. O lo wha matala mai ai. Le natala. Whai mai wha matalanga le malo le o Papelunia. O le malo o nofo olo. E whai ngatai le filiona. E se filiona o Sofia. Ona o le mau o lulunga o paesi o mia ai. Le ai a toa. Po le malo le nei o Papelunia. O le malo le nei lona wha matalanga. E wha ta whatutusa. E tai se fulu lima maila. Mai leisi tu, lono winga o le aluatu i le o ngā tonu. O le ai le nei po le nuu neo Papelunia. E alu i leisi tu, e fulu lima maila. Wha pena le alu i leisi tu. Ia wha pena i ona i tu uma e wha. Ai o le maulunga o pahesi o mia ai le ai. Tolu se lau lima sfuru futu. Le maulunga. Le ala nai whaingatai i se vai ngā au. Po se fili. Ona o Sofia ma whaato i lalo le malo neo Papelunia i nao na po. Valus fulu fitu futu le mafia fia o ia pa. Tolu se lau lima fulu futu le maulunga. Valus fulu fitu futu le lau teli. Po le mafia fia. O pa ia si o mia ai. Le ai le nei po le malo neo Papelunia. Whaingatala is le filio na o Sofia. Ona o le maulunga ma le mafia fia o pa ai le ngata i lea. O le malo le nei. I to tonu atu o pa ia. E tafe whaata a milo ai le Vaitafe leo Eufirate. Peita. Ina ua manatu tai e to o lua o malo ia o me tai ma Persia. O le a lato o sofa ia le malo o Papelunia. E poto le fuafuanga na fai. Na iloa i lato le po tonu lava. O le malo le nei. O le malo le nei lona wha matalanga e wha ata wha tutusa. E tai se fulu lima maila. Mai leisi tu, leisi tu, lono winga o le aluatu i le o ngā tonu. O le a lato o sofa ia le malo o Papelunia. E poto le fuafuanga na fai. Na iloa i lato le po tonu lava.
na fai ai le fia tele le malo o papelunia ona o le aso soifua o lo latou tupu o le pole nana na alu ai o se fainga na iloa foʻi e taʻitaʻi nei o nei malo o kuresa le igo le tasi a o tāriu le igo le tasi na iloa e leise auala e mawhaina sao se o se whainga i tonu o le malo papelunia ona mafau le po le ase auala a whaina i mawhai ona o le o se whainga i tonu ma wha au matia le pule al malo papelunia i le po na maua lo la manatu o le a o i uta i le me tafe mai ai le Vaitafe lea o le Eufirate ma tau mawhai ina ia eli ese ma wha tafe ese le vai mai lona la vai lea lo tafe mai ai tonu al malo papelunia ina ia matutu la vai ma mawhai ai ona sau ai leo se whainga i tonu ina se ia o ina uru fale i tonu o le malo papelunia o le tala mahasani le nei tala masalo wa e silafia po e whafonga mo fo iai fa mai o ngā ifo le la le afiafi au a iuta vai ngā au a me taim persia i le mea lo tafe mai ai le vai nei ma wa matalona la to ngā lulue e wha tafe ese e swa vai o le Vaitafe se ia o ina mawhai ona whai ona taatia mai lea o matutu lea la vai lea sa tafe mai ai le vai a ngai tutonu o le malo papelunia tala feaunga lea ma le o mai o le po ona saulo lea o le osfainga e tau nu le osfainga i le mei ai le whai tutoa lea ulu fale mai ai le vai i tutonu o le malo papelunia na maua e vai ngā aua me taim persia o lo matala le whai tutoa ona sao mai i lole o lo osfainga i tutonu e le ngata o lo matala le whai tutoa ai na lātou maua wa ona nata ngata umal malo papelunia e o lava i fita e lei se tasi o matala po sa uni tau le na po e lono winga e lei se tasi o i lātou na manatu e iai se o sfainga e whaafuasei o no mai ma o sofa i ai lo lātou malo le na po peitai o le usau a le tau nu mai o sfainga i tonu o le a ai po le malo ai te faitau tala nei pen fai atu te faitau i el tusi o tani elu lom tau pe lima. Fai mai wa ele li ile nei o pel sara le tupu o papelunia. O fai le inu ngā waina, ma li i o lona ma lo, ma na va, ma na pa lake, ma wo o ina faa mimita ina le li ile nei. O so lona mimita ma lona nine. O no le matanga o fie o lona ma lo, a toa ma le ma losi, leo lo pu lea ai le malo le larolangi a toa i le nātaimi. Na i ule na ia whaatonu ana au auna. Ina ia lātou au mai ipu pa ia o le manu o le atua. Na au mai e nepu ka nesa. Le tupu na mua atu i ata ia. Le na au mai a mai manu i Jerusalema. Whaatasi ma le tā whianga sa yuta. Na au mai leo o tuu. I le mei ei oloa a tupu o papelunia. A woso nei le mimita o le tupu le po. O whaatonu i ana au auna au mai ipu pa ia o le manu o le tua. Hinu ai ala to waina mana palake mana va. A to ma li i o lona malo. Ona whapea lea ona whai. Peitai.
o se mea na matua ma ofa i le li nei, le tupu le nei, a o inu waina, na whaafua sei o na ia wa aia, i le pāpui pui o lona maota, se mea winga e se whato awa ai mo i ai. O le alofi lima e na o le alofi lima lava, ma le pensisina, o ia tusi mai upu i le pui po le wolo le fale, whaafea ngai ma mata o le tupu, o lo tilo ma pula atu i ai. Fai mai upu na tusia mene te kele uperesa. Ma ofa le tupu, i le nei mea, e mai se ai, o lona le malama po le ale winga o ia upu, no ia vai o tusia. Nei ua ina tu atu ilunga, e fai mai tala atu spaia, e tu atu ai matala so onga o lona papatua, fe tau i ona tuli vai ona pa ure ilalo. Wa paralyze. Aisea, ele anga le ava, i mea pa ia le atua. Ele anga le whaalualo i le atua. Wai o langa pa ia sa pati o le atua le la unga tu pe ia te oi. Ai nai lava te loto ma ma e soli pe sa pati o le atua. E pa ia le sa pati e pe pa ia le na faya le sa pati po le ona le sa pati o le atua le. Nei peita ua o le mea tupu ia pele sara. O ia whao ngā ipu pa ia o le malu o le atua i le mea le talwhea ngai u whaalia i lona le ama ma lona le mi ngao i le atua. Tupu le mimita ma le fefete o le loto. Ona ia whaia leo se mea na le fia il fina ngalo o le atua. A wina mai e le atua le angelu le ana wa ai e pensara na o le alofi lima tu sia nei upu le papui pui o le fale. Ni ta ina ua sa ilia se tasi. Na te mawhai ona whaamatala le winga o nei mea. Maua mai tāni e ruru tau le lea o sa iutala tangata mi tau i le tua. Na te ilo whaamatala miti ma whaaringa. A wai a te ia le nganga o le tua. Whaamatala le tāni elu. Mai tāni elu o le winga o ia upu. Mene. Lono winga. Wa whaita wina lo malo e le tua. Mo whai wina. Te kele. Wa fuatia oe le fua whaatau. O wairoa oe wa mamasangia. Uperesa. Vai ina lo malo. Mo tu inatu ya me taim persia. Le manatu. E le manatu persala o le pore umai le malosi o le pulenga. Le malo papel ni o lo mimita inei. Ma wha maua lunga ia o lava i le tua. O uma na whaia isi tupu na mua atu ia te ia o na tama. A leo o ma ia te ia lea o ina lo na mawhau. I mea na ia wa aia ia nepuka anesa o ai mutia whaatasi ma povi al vau. I tau sanga e fitu. Ai wo mai lon taimi. Ele mawhai na wha mau lalo lo na ia loto. Ai wha mau alunga ma loto fefete i le tua. Le ma fau. Le au mai o ipu pa ia o le malu o le tua. Ma inu ai ana waina. Whaatasi mo an pa lake ma na wa. Ma li i o lona malo. Ion mele tupu. A tau le fitau ia tui vai lona winga. Ele mwhaina fitau ia tui vai a o iluma pe me masani tato o lele. Ai lona winga o taluai wa matala so ngal papa atu lona winga o whaafsanga i tui vai. Whaasanga i tonu les tui vai. Whaasanga tu les tui vai tonu. Ona fitau ilea.
Awa fo ilanga o matala so o ngai tua I le tau fiam fa sanga sa o iluma o tatou vai. Wa aio wa ao. Wa aio wa ao ne te ua. Ta tala I le tua so o ngau lo papatua. Talulo le ava I le tua. Fa fitai ai le ono sai ma le fa pale pale o le tua. Ai ele aso. Ele aso e umai le ono sai o le tua. Siri atu le me fai le tua ya te oe ma. Tātou o e le wha longo I lona whinganu. Na I lona mena whai le tua I apel sara. A te vai whamtalanga I au mai e te maitai perfecta o Elena Waita. I lana tūsinga. O no I whamtalanga o whai mai. Wa ave ese le a ao tāu fiofio le tua. Mai tangata. Tangata I e ta o tangata tausia la sa. Ia po e ifo le manu fe ai. Malona wha tangata. O le taimi le tala noa I ai. O le taimi ua tasi ai malo lalolangi. O le ala a ngai atu nei malo lalolangi. Masina fau le. I fai ele fono ta I o malo uma lalolangi. Ma ta I o lotu uma. O le tau mwhainga ina ia tu wha atasi lo malo uma lalolangi. Ma ia tasi lalolangi mea uma lava. O le taimi lava e tasi ai le lalolangi mea uma. Tasi le whainga malo o le whaatino I whainga malo o lalolangi. Tasi le tupe o le whaonga ina le Europa. Tasi le aso e tapua I ai le lalolangi atoa o le wha maluina. Le ulua yaso po le aso le la Sunday. E sa seisi nei toi tapua I seisi aso e se ai. Tasi mea uma. Na eva ai lea. O le taimile na. O le a linga mai ai. E lua I tu o le lalolangi. O ana I tu. O le I tu o sa tani. Ma I lato e tau sialo na sa Sunday. Ma le I tu o le tua. Ma ona tangata. Faa maoni. Lea lato te tau sia. Lona sa pati a so fitu a stona. E ui lava o le amatua faa sa ina. Ma matua faa mamaluina inu umore la lolangi. Le tau sia o le uno yaso. Po le aso le la le tau o le Sunday. Po le uta ua o le aso sa. E ui lava o le ato o tele le whaana ua le tuef. E fasio tia il nataimi. E I lato o la wha malo sia ia tu la fono. Ma ia pūrenga. E ui lava o le tele o le whaana o le tua I le taimi. O le aka loka ina I fale pui pui wa. Te opo wa sila I fale pui pui ona pōnei. So se vaenga lava. I so se atunu o te alu iai. Ma tau tia le ati na el fausia ina o fale pui pui. O matua te le fausia o fale pui pui ona pōnei. Taimi nei. E fa pena ino uma lo langi o ai a Samoa. A fo fo fal pui pui a Samoa. Ona fu fuanga. Fu fuanga na o levan fa tia mai satani mana au. Mo le taimi la tau te pu e na ai whana o le tua. Po tangata o le tua. O e tau sisi. I tu la fono ma le upumoni a le tua. Ma la tau tu wina I tutono na fal pui pui e wha tumulia I na fal pui pui. La tau te tau fia ai ma wha polonga I nai. Tangata o le tua.
I le taimi lea o le atu whaatasi ai malo uma lalolangi. Lotu o le lalolangi o le atasi le lotu e ta pua iai. Tu whaatasi lotu uma lalolangi, tasi daso le ta pua iai, mea no whaiat. O le taimi e tupu ai mea nā, taimi tonu ana e sa ai mala lea. E le agelu lea. Whai mai e sa saa, i le Vaitafe leo Eufirate. O e maua mai sa au whai atu. O le Vaitafe leo Eufirate sa tafe whaata amino mino i tonu o le malo Papelonia. O le au ngā mali tāua o se tasi lea vaenga o le pui puinga o le malo. I le ngata o pā maua lulunga ma le mafia fia le sa au whaamtana i nātu mua mua. Ai o to tonu atu o pāna le tafe i le vai lea whaata amino mino i tonu o le malo Papelonia. O se tasi o vaenga o lona pui puinga. E whao ngā ili Vaitafe lea. Pui pui ai le malo. Pei tai le whai mai le mau. Ua sa saa iai. Ele angelu le mala. Ona pēa i le olon suavai. Ale sa au whaamtana ina le awala. Na pēa i le suavai o le Eufirate. I le taimina o mai ai tupu ia. O tā riu. Makuresa. Ta i tai o malo i o me taim Persia. Ma o so whai le malo o Papelonia. Le sa au whaamtana ina tu nei. Ona lātou whaia leo awala e mate el suavai o le vai. Wa lātou eli whatafe ese el suavai. Ona mate lea ai mātou tūra la vai ma saua i leo swainga i ton. Ma lātou whato i lalo ai le malo Papelonia i napo. Pe ora whai atu. Tau nuu lo swainga me taim Persia polea. E le ai seisi o sauni o le malo Papelonia. E le ai seisi o sauni e tau. Ona nā tangata umai o ora vai fitfita. Mai whai mai le tala. O le mea na tupu nā po e pei e le whaingo ina o se taua. I le vāo ia malo. Aisea, whai mai pei o na whasi se tamao so nā tani. E whapenana mea na tupu pōrea. Whapenana whasi na whasi ai e aua mea taim Persia. Aua Papelonia. Aisea, wafo ilanga leo mai e le sisi o sauni tau. Rai ona nā umai le waina. Te mana tua i nei, nisi o whetalai ngā Jesu, tusi o mātai o. Whau tua mai ai, me leo na mātala. Nei tu waso tau te le mana tu natu ai sau ai nata ni el tangata. O le pōna le mana tu natu ai fita fita mtangata umal malo Papelonia. E sau ai le ase singa ma le osofa inga o lo lato malo. O le pōna na fasi o tia ai lato uma. Ma wha amuta ai le pule na malo Papelonia. Ao le awala na pē ai le Vaitafe o le Eufirate. I le nā taimi. Ma sau ai le osofa inga o le awala le o tupu mai sasae. O malo ia o me taim Persia i nāna pō sa ai tu sasae o Papelonia. Mai sau ai nā le osofa inga. Ni ringi le ipu o na pē lea mamate le suava i o le vai. Le saunia le ala o tupu mai sasae. Ao ai tupu mai sasae. Ua umar taimi o Papelonia ma me taimi o Persia. Ai o le taimi le pe o whai atu. O leo o fōlinga nei, o tutu mai le lalolangi i tu taua e lua. O sa uni mo le taua muri muri. Le toe taua i le vāo satani. Ma le atua. O le ata wina. I le taimi e fio mai ai Jesu. Whatusa nei aua satani. Ia Papelonia. Whatusa le Vaitafe o Eufirate.
I le pui ngā le atua sa iaia I lātou, sa pui ai lātou, pe ono whai atu. O le tā ua nā ma le au ngāna o le Vaitafe o Eufirate na iai ngā ona pō, sa avea o se tasi o Vaega o le pui ngā, o le mālo o Papanonia. Pei tai, wa le o toi o mai o kuresa, na tā riu, ma ni vai ngā aua me tai ma Persia o le au mai, a o tupu mai sae, o le atua, a tō marona alo o Yesu Keriso, o le au mai e tau le taua muri, ma le mālo tangata, po satani mana au, o e o silinga, na lato ngā huai le upu le atua, ma le fina ngalo le atua. Mana o le te tātou te vaai, e iai lato whaatau iai, le upu lea, o tupu mai sae, I le taimi lea, peon whaatu, e le toi o mai ni vai ngā aua me taimi Persia ua umal nā taimi. Ai peo no mai kuresa matariu, ma vai ngā aua me taimi Persia whaato I lalo, eli esen sua vai ma whaato I lalo, Papanonia nā po, e whapenana meo la tupu le taimi lea. La fio mai le tua, whaatasi malona alo Yesu Keriso, mai iai ala au, le whaatau iai tu singa lea, o tupu mai sae, tātou whaitau iai, maua mwor pe terum tāu pue lua, whai upe iwa mar whai upe sifuru, no whaitau ina. A o tau, o le tupu langa o whiriwhiria o tau, mai a o tau o le tupu langa o whiriwhiria o tau, whaafonga, o ai o tau, o tupu maosi tau langa, o le nuu pa ia, ma le nuu na whaatau ina mai. Ina ia o tau ta watu o na le lei, na ia wala au ia te o tau nai le pauliuni, e o ilona lava malama, e matua au fuai. O e na le whai manu ana mua, a ona po nei, ua whai ei manu o le atua. O e na le alofaina, a le nei, wa alofaina lava. Leso e fia mai Yesu, e fia mai foi ma le tua, e tau le tau alea. Tau o le vau satani mana au. Tangata tau sia sa uma. O e o atu teimi lea. O lato tau sia pe le sa. Ma lato tau tonu pe iai. Ma le tu tau a le tua. Ma Yesu Keriso. O lato uma. O e usi stai polo inga le tua. Ma tau si iai. Au fia I malon sa pati aso fitu astona. E ui lava o le au fia mai. Ua tele ua fasio tia. E satani mana au. Tele ua tukaloka I wharipui ma no fuanga. Ese whaapolonga I nai. Ai te whaafonga I amatanga o whaamtalanga e lena waita lena tātou whaitawina. Mai e lena waita. O na pō ia. E tūlai ai me ka eli o le li sili. O lena te tūlai. O na tangata o lona nu. O sili o ai me ka eli. Me ka eli o le ingoa tau le nao Yesu. Te maua le tuspa ia. Ai alu le tusi o whaalinga lo mta au pues hul mal lua fa upe fitu mal vanu. Lo wha matala mai ei le tau an tawina I le langi. Le vao Yesu mana au. Le ingone o le suafa le o Yesu na tau ai me ka eli. Ma satani mana angelu. Tua whaato I lalo ai.
e Yesu ma le au angelu pa ia i le langi Satani mana au matulia mai le langi ngai le to e maua so la tu no fanga le langi me ka eli la o le ingoa tau o Yesu ane fa mai o na po e tu la ia i me ka eli o na po ia o na po e li lingi ai le mala lea e lua me le tatu te vai atu e pia ona li lingi le ipu lea le mana lona ono e le angelu i le soa vai o le Vaitafe o Eufirate o le mea mua e mate le soa vai o le Vaitafe la le winga o le mate o le soa vai pe no foi atu le Eufirate sa fai ma pui ave o se mea pui ai le maro pa penunia na mua fa pena i le taimi leo le unga le tato iai o lai lava iai le pui nga le tua ia i la tō o tausia le sa ui ana la tō whaalongo tā a la lava iai le pui nga le tua peitai le taimi sa ai le mala lea o le taimi nai ave ese ai le pui nga le tua ia te i la tō le iei upu ia te whaalongo mai sa o whaitau ina atu o loo au mai e whamtalanga a le tamai tai perfeta. Whai mai, o le taimi mta utia leo la haola ile au ami tonu. Ilumwa o le silfanga le tua e au noa ma se fautua. Aisea, o le tūlai na tūlai ei me ka eli. Ne ta ua pito ilunga. O tūlai malu ese mai tonu o le potu pa ia me saf. Sa fai el wha masinonga. A lea la ua i ul wha masinonga le taimi leo. Le ala leo lon tūlai. Ua mua e tūlai e la vea i on tangata. Le ta ungai i. O na pōfo i e la vea i na i on tangata. O la to umo e utu si e tusi. Na whamai lea o tu ua lai ke riso o man manu. Ma enga lea o man manu le sa whain whamsinonga. Po tu sinon pa ia. Te mi lewa meina ufitia i tangata umo lalangi i le pongsa. E whaatau au satani. O ufitia lo le pongsa te mi lea o lale winga. O la fua i le tua. O le isi to e fautua mo i la tau. A soni a... O ala vanga sala la tu te whai el teimi lea. O la tauia el teimi e fiuma Yesu. E leto Yesu pulu wanga mo i la tau i lumar tama. A wau o leto Yesu. Ma se whautuanga Yesu o umar teimi o le whamsinonga. O tapu nia le whamsinonga. Le winga na mate o le suavai. O ave sea. Ave sea le pui nga le tua le sa inunga. O le awa mi o le anga. Po i la tau ia tau sia le sa. Le o ta ua le au whalongo tā po le. Po au nā sātani nā taimi. Ha fonga. Au noa mas whautua. Wa ave ese nei le au tāo fiofi o le tua na i lunga o le awa mi o le anga. Nea. Wa ave ese le au tāo fiofi. Le winga le whamtalanga o ia whamtalanga. Ese le au tāo fiofi o le tua wa ave ese. Le pui ngā le tua sa pui ei nā tau. Wa ave ese le alofa tūnoa o tāpu nia le alofa tūnoa le tua na te nā tau. Wa la pu lea ato toa loa i Satani le awa mi o le anga. Sorry o le tau nei la tau tangata mi o le anga wa le usita i finangalo le tua. Tāpu nia nei whai toa le alofa tūnoa le tua. Le ata lava leo le peo le suavai leo le Vaitafe o Eufirate. Peno whai atu o le winga na nei whamtalanga umai au mai tamai tai perfeta. Wha tau taimi wa ave sea. Ne pui ngā le tua. I lunga i la tau lo tau sia pea. Le aso sa o Satani. Ma la tau si usta iai. O te ena i la rangi no nā lo whatunoa. O la tau whatau emu i lona anga lei. Ma ua la tau sori pala i lan tūra whono. Tumu nei le ipu. O sori ngā tūra whono la ua meo le anga. Whai ma la tau masani te ena o ngā luenga lona nganga. Ma ua ave sea loa lona nganga wa. Ave sea le nganga o le tua. Ai tu ufau o tuai i la tau i la tau whaitaria. Tu ufau o tu la fwa i la tau i le tua. Wa o nesi sime tu e whai a la tau o umal teimel whamsinonga.
O le ai nei se au pui pui o le anganga o le tua e la vea ina ai i la tau mai le ti Apollo. Taimi lea o le a whaasanga ai noa sa tani e whaina na toi ngā ruenga tele o le whaao o mai o le popo ngā tele le lolang. Whamai o le taimi lea sa ai mala lea. Nau whaitau stas whaamtalanga tu mai tai perfeta ni o ele na waita whamai na tala. O le taimi lea na ia wa ai whaari mai le tua ia te ia ua matua ve vesi laulangi atoa. Ua le mtua le ai ia se fi le mu i so se vaenga o laulangi. Ua ve vesi vaenga uma mai tu uma laulangi taimi lea o maa lo ua matua fita wa i lava. Si i taua i lesi maa lo i lesi maa lo. Taimi ni ele mala lea. No no no. Le to ta fia nei a ngelo le tua matangi malo losi o le amiang to te mantua sa o fam taleina tan le fa linga mta o fitu e a ngelo to fa na ta mai famento ato le tua la to ta ofi matangi tu e fa o le lang le la u fa mai i fam tala mai ta mai ta perfetta i o le to ta fia nei a ngelo matangi na a matangi to lona winga i le u por valo ango umano fa lo ato taua ma fa la velavi o ila tatu te ilo ai o le mala lea na linga le angelu lea i le Vaitafe o Eufirate o le mala o taua ma fa la velavi lala na tu la i Mekaeli le taua lo na ingo Yesu e tau lo na ingo tau lea o Mekaeli lo na wingo tu la i sau e tau taua ina ia lave ina fa na o le tua taimi la le fio mai ai Yesu e le sau file mu Yesu e sau e tau taua le ia lave ina o tangata ma tua leo te whai atu o taimi leo tele whana o le tua whasotia e sa tani mana au ai ano noa ina ua lato pu e malafo i whanpui pui e loka ai mwha polonga ai pei lava le mea sa whaia e papel ni ana mua i le nu o le tua le ta whianga sa iutane ana ta whea e toro papel nia lana nana leina au ina atu e le tua me time persia e tau le taua lea ina ia wha sa o loto lo na nu ma wha fo i mai e o to e hati a e Yerusalema. Tau te mantua pe whai tau i tusi au perfecta o whenga i tuai, fola e le tua e lo nu, e ta whea i papelunia, i le fitus fulu tau sanga, e a toa tau sanga i fitus fulu, o na ia siasi le ia te i la tau, le ala le na siasi a Yesu, a le tua i lo nu a o, iai pe toro papelunia, na awina iai tupu ia mai sae, ta riu ma kuresa ma awa me taim persia e oi fa sa loto mai ma toi fa fo i mai lo nu fa pena le aso e fio mai Yesu na fio mai Yesu fa tasi ma le tua e mai ave ese atu tangata o le nu o le tua toi fa fo i atu i le tua i le langi mai e tau le tau i nei toi fa fo i atu hoi la tau i e tau o tupu mai sae nen tatou whaalongo iai tus mo le maua le tus o Peteru e mai o le tupulanga filfilia e whaasino i le tupulanga muli o le au paia le e fio mai Yesu o la e ola to tele ai ei la tou maliliu fasiotia e au o satani taiminea i sa wanga ia peita ia toi whaatu mai e Yesu taimilava na ien me ta o toi tu whaale a toa po le toi tu whaapitoa e toi tu whaapitoa mai ei na o i la tau ana o se lau whaasu whaafe po le au paia o i la tau tupulanga muli la tau na le whaatau iai tu singa e na waita le whai mai o le taimi le e o lai le au paia po tangata o le tua e au noa ma se fautua e le mana o mia la tau se fautua o a tangata o uma o na wha mao ni e le wha msinonga le tua o uma na wha mau whailonga o ta ua o tangata a mia tonu ma ua whailonga ina o tangata o le langi e ui lava lo iai pēr la langi ai le to yesiang sala ya te la tau o uma na wha mau whailonga ina mena e ta ua se lau wha su wha afe po le au pa ia lea tupulanga muli
mantua ina le whaaringa ta o pesitu le sa o whaamtala ai se lau whaasu whaafe lena hau le angeru whai mei ta au fi awal lingi mai toa sa nā taimi se wal whaafaa se mua wha mau whailonga whaana o le tua yo lato mua uru ele whaingo fia whaamtala tato mta upu le fiafine ele se mta upu whaingo fia o le mta upu e whaisi lo loto a le winga na papel ni ana mua o le whaatusa o sa tani mana au taimi nei le unga lo langi o tato anga i atu iai o mawai papel ni ana mua a papel ni ana o na ponei le ata ua i lato umbo e tu whaatsinga o lotu o e tau sia la sa ma maa lo langi e ta ua o papel ni tele sa iei le au pui o le atua ia i lato whaatusa o le Eufirate sa pui ai papel ni ana mua pe ta i pēna whaatafe ese kuresa mta riu ma aua me taim persia le vai o le Eufirate i nao na po whapena me leo tau mai i o le ave sea le au pui o le atua i lunga o sa tani mana au ai tu fau i lato tu fau atu e le atua i lato ia i le pule sa tani wa o le mea o lato filifili ai pe leo sua vai o le Vaitafe le ato ave sea le pui nga le atua ia te i lato mai ina ia saunia le ala tupu e le mwhai tau ale alai ai pe o le ngang pa i o le atua ia i lato ma alai ai pe le au pui o le atua ia i lato fisosoani ia i lato e le mwhai e au na ave sea le pui nga le atua ina i saunia le ala ma tatala le amanoa e tau o il tau o mulimuli lea e le au pa ia le atua le se lau fasu faafe faatasi ma le atua ma lona alo Yesu Keriso ma fuanga na leina lilingi le ipu le to sao le tua fa mai ona pere o sua vai no winga au mai tau am fa lave i le langi ona ese lo le pui nga le tua ia i la tau ia ai tu fau pula satani tu pela tau le meu la tu filfili ai se yo ona taimi ma le tu la e fio mai Yesu fa tasi ma le tua tau wina le tau mulimuli to e fa tu mai i la tau no fasiotia se la fa su fa afe ma la tau mulimuli fa sa loto mo mai tangata le tua lo sai tia fa polonga ina pe ona fai e papel ni ina no po tangata sa yuta to e fa foi e le tua on tangata pe ona e fa tonu ina me time persia i fa sa loto le ta fianga sa yuta sa tono papel ni ma to e fa foi to e atia e pao Jerusalem le winga na mala lo nono malo tau am fa la verave la o mai ma yaso lumana ila tato ai to mala lo fitu ma tato ai ile mata ti o me la fa ile tua o me tasi lo toi o nga luenga anga le o mai le ngutu le ta rako mal ngutu man fe ai o ya to ia o te moni ma e fai va venga pelo anga o te moni ma anga fa tau la itu ma e fai va venga pelo o nga luenga ia o le am tua fa tu muina e satani o le am tua fa o nga ina e satani mea ia ma ia so nei le uta to fa longo to isa moa e ia il tasi ta mai tai tar vou le na ave te moni bena fa o ia limo te moni au tala no al telefoni level po ia ma se tasi tau le ale ta ua mai o leva na le se mana vola ia te ia au mo vai ni tu la stele e to la mai wa mata na ali mai wa venga e fai te moni ni on ponei wa mata na ali mai mana fa tau na itu
ai e tele tangata whātaura ai tua iai on pōnei. Ai fia lava iai tō tele pe ava ai alatou me whātaura ai tu mā rātou tonga fiti whātaura ai tu. Perfeta pepelo tangata e launga. Le tuspa ia ma le upo le tua e pepelo alatou me launga. Esen me me ile tua esen me lo alatou launga ina. A nganga na e tō tolu o le amta whao ngā e satani. Na o tātou te wa aile. Tō singa muri muri al tamai tai perfeta o le na waita. Wha umai tātou mta upu pōne. Tino ngatele il vao le tua msa satani. E tu lau fase lau fit sul tasi o fase lau fit sul lua. Lau faitaua e te mai tau mai ngā luenga te moni ma msa satani le la faitau milea. Fearful sides of a supernatural character will soon be revealed in heavens, in token of the power of miracle-working demons. The spirit of devils will go forth to the kings of the earth and to the whole world to fasten them in deception and edge them on to unite with Satan in his last struggle against the government of heaven. By these agencies, rulers and subjects will be alike deceived. Persons will arise pretending to be Christ himself and claiming the title and worship which belong to the world's Redeemer. They will perform wonderful miracles of healing and will profess to have revelation from heaven, contradicting the testimony of the scriptures. No ai e ngā luenga whai te moni. E o i tupu, i a nganga i e totonu. E o i tupu o le larolangi, mā lii, ma tangata uma, e o e whaapoto poto, ina i a tutu whaatasi mā popo whaatasi masatani. I le taua o le atau ina le wā, ma le atua, ma lana whanau. As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. Whai tātou mtautia. Whātai tai e Yesu personate. Sau fōringa umalawa ya Yesu. The church has long professed to look to the Saviour's advent as the consummation of her hopes. Now the great deceiver will make it appear that Christ has come. In different parts of the earth, Satan will manifest himself among men as a majestic being of dazzling brightness, resembling the description of the Son of God given by John in Revelation 1, verse 13 to 15. The glory that surrounds him is unsurpassed by anything that mortal eyes have yet beheld. The shout of the triumph ring out upon the air. Christ has come. Christ has come. The people prostrate themselves in adoration before him, while he lifts up his hands and pronounces a blessing upon them, as Christ blessed his disciple when he was on earth. His voice is soft and subdued, yet full of melody. In gentle, compassionate tones, he presents some of the same gracious, heavenly truth which the Savior uttered. He heals the diseases of the people, and then, in his assumed
character of Christ. He claims to have changed the Sabbath to Sunday and commands all to hallow the day which he has blessed. He declares that those who persist in keeping holy the seventh day are blaspheming his name by refusing to listen to his angels sent to them with light and truth. This is the strong, almost over mystery dilations, like the Samaritans who were deceived by Simon Marcus, the multitude, from the least to the greatest, give heed to these sorceries, saying, This is the great power of God. Act 8, verse 10. Samoa. O le a whaia e le vāni monimo, se whaalinga o ni waainga matautia ua whaia e le mana whai wakavenga o te moni. O le a atua nganga o te moni i ta i o malo male lalolangi uma. Ina ia wha mausali ina ai i la tau i le wha seenga. Mauna ina ai i la tau ina ia tutu whaatasi masatani i lana fōu valenga i le whainga maloa le tua. O venga nei, o le a whaase se ina ai tangata nuu o malo whaapea ma o la tau tai. O le a tutu mai nisi ma whai mai o i la tau o keriso. O le a la tau aveina. O le suafa o le whaola. Ma la tau mana nao ina ia ifo ma tāpua i atu tangata ia i la tau. O le a la tau whaia ni venga o fofongia ma wha malolo i mai. O le a la tau whai mai foi ua la tau maua ni whaalinga whaapitoa mai le langi. Pei tai o nei mea, wa lato wha ingoa o whaaliga, ese mamau, ma moli mau ale fionga ale tua. Wa whaalongo ina le alanga manu malo, wa whapea mai, wa fio mai ke riso, o ke riso le nei wa fio mai. Wa whapa ufa o tangata, whapa ufa o tangata, ma ifo fia fiatu ya te ia. A ua si ia e ona lima, ma ua ia whaamanuia ia i la tau. E pei lava ona whaamanuia Yesu i ona soo, a o so i fua o ia i laulangi. O si ona leo malu, ua pei o se musika le lei, e whaalongo i ai tangata. O le atau tala mai o ia i se leo malu, mase si u leo alofa. O le atau tala o ia, ini upumoni whale langi, e pei lava ona whetalai i ai le whaola. O le aia whaamalolo ina mai, ona whai aloa leo lana fola folanga, ma whai mai, ua suia le sapati i le asosa, ma ua whai aloa lana polo inga, ina ia whaapa ia tangata, i le aso ua ia whaapa ia ina. Tau tia mea. Wa wha au lana folfolanga ma whai mai o i lātou o e wha ma apea ma tau sia le aso fitu, sa pati aso fitu, as tōnai. O i lātou ia ua upu vale i lona igoa. Ona ua lātou le usitai i ana agelu, ua awina mai ia i lātou ma le malama ma le upu moni. O le tau alunga le nei o le ngahaluenga tele tau whaasesea sa tani. E miliona ma miliona o le a talitonu iai e pei lava o na talitonu tangata sa Maria i vāvenga whaatau la itu a Simona ma ua lātou alalanga ma whai mai o le whaalinga lava le nei o le mana o fofongia o le atua. Usia ngā luenga mta apu e walu e upa sifunu. Ngā luenga mta utia nā nei a nganga o le whaia. Il te muli muli.
Na o e wha popo le tu tau a satani. Pe mai o la watu I tupu le laulangi. Ma li, ma tangata o ma lo uma laulangi. La la tau whaia wa venga pe pelo e matua wha tali tonuina ai I la tau. Ma la tau manatu ai o mea moni lava lea. Se ia o ina sau loma satani wha tai tai satani e whamai o le ngata o sau o sui o na fōringa umai fōringa o Yesu. Disguise. Ai le ngata le whamai walu ngā na wha tai tai leo le fio mai o Yesu. Mai miliona I la tau la se ai. Manatu tangata uma o Yesu lava lea ua fio mai. Ai muli ane o lana pepelo muli e tau alunga ai. Holona whai atu I tangata ua sui le sapati o le tua. Mai le asto nai I le aso saa. Mai ia whai ai se tua inga pepelo. O tangata o lo tau sia per sapati aso fito o le tua asto nai I le taimi. Ua latou te ena o ia ma le aso o ia whaapa ia ina. Manatu umole o tangata o Yesu lea. Ai le ai. O ngā luenga muli leo whaasea satani. Hai whai mai whamtalanga ta mai te perfeto. E miliona e se ai. E le mwhaina se ai whana o le tua o e ua malama. O e ua taita ina le malama o lo pumoni a le tua. Ma le anganga pa ia o le tua. E le mwhaina se ai. A oe, a whai e te whata mala I te minei. Mauti noa e te se ai whaasea a satani. A tō manganga le anga I e tō tolu. La la tō ngā lulu e whaatasi. Whaatasi ma e whaalonga tā I le upo le tua. A le ata na lo langi le teimi la tamai le o tātua ngai atu ai. O le awa ia I tū e lua. I tū taua. A satani mana au. Ma le tū taua le tua ma on tangata. La fio ma Yesu e whaasa o loto lo na nu. Ma on tangata o levan polonga. Pe o polonga sa yuta tono papelnia I nāna pō. Ana pono misi le tua a mawai tau sanga I fitu se fulu no wasiasi le ia te utau. Le ana ala tula na sisinga. I vai ngā aua me taim persia na la tau wha umutia le pulea pe papelnia. Ma la tau wha sa o loto ai ta ngata o nu o le tua. Ma toi wha foi e toi atia e pā o Yerusalema. Na so loia mo wha le angaina e nepuka nesa mana au. Pe tai le unga whai ngā mea le tua ma le tangata I le aso e whio me Yesu. Wha mele upu lo tu si e tu singa le mai tai perfeta o na pō I e tu lai e me ka e o Yesu la walea. Tu lai sau e tau mo on tangata. Ma I o na pō I e la ve ina I o tangata. Yo, la whio me Yesu wha tasi ma le tama. E la ve a I tangata o lona nu. Ma wha fo I atu I atia. Ma fuanga na whea tuai. Tau tia malalo toa sao le tua. Ai lea whaina I stasi. E usta I le tua. Ma whaalongo I le tua. Hawa I pa uia. Ma nino ala upatu spai. Ai se tasi ifo man whea I malon whaatangat. Le ngata e taia I mala I e fito toa sao le tua. Ai wha mai wha I unga le mauna al whaaringa sifunu mal wha. E pōpua ngā tia fo I o I le afi mal te I o. I le aso la o mai. Sunu I nai whaatasi. Nala. I la tau umala I tua Yesu. Tu e whaatutu umai le tua I la tau na. Whaatasi malala Yesu ma whioti umai. Su sunu whaatasi le afi. Whai mai le wha umanga le mau. O le asu fo I o la tau pōpua ngā. E alua e I e whaavavau lava. Pōpua ngā tia fo I la tau I luma o le tamai mā moe. Ma luma o le au pa I a le tua. Yo. O le oti whaalua na. Ma fuanga na tu whea tuai. E le isi tangata e tausia le sa wha moe alu li langi. Langa o le iei forfolanga le ale tu. Le ngata o lonto sa
le taimi le wala to mai o atu ila so e fio mai Yesu ai ele vaenga lua le toa sao le tua le su sunu ina ai faatasi ila to uma lava e fio mai Yesu o tau sia le sa e tai el puro Yesu ma feoti umai i le laulangi nei ai ave au pa i le langi a uma le afe tau sang to e faatu mai leo ila to faatasi msatani ona sunuina lo le afi faavau lono winga la ele ai as tangata tau sia sa e adu i le langi ele se sen mele o te fai atua ni ala foi le leina la unga tu pe mata o tu pe sa pati o le tua leanga o i lo mana malama ai se ta se ifo mar fe ai molon fa tangata e inu le to sa le te nei o atu le firma Yesu ai ama vai le afe tau sang fa tu mai le sunu e fa vau la le aso la to popo ga lua e fa vau la lumo la wa ngelu mo lumo ta mai ma mo le tu io e tangata sa foi mai mana o tangata se tangata so fitu la Jesu atu mau e lo ai le sa tangata o sia sala ar mauna fa linga sulfa fa u iva o sumatas ai se tasi ifo mo fe ai mo lo fa tangata ta lia fa ilonga lo limo por on buau e inu to sa le tu le ali mai le ipu le suia o lon to sa ai sau do vai na lua fa mai e pu nga te fo o ia ife il le afi ma le te yo o le a o mai e se sunu ina il afi fa va la mauna ala nga ne tele silfiona le wingol mau mena le yelo su e mai ai au te ina mai ava su e mai le fionga le tu ia mo se inga wa ia le upo le tu ele fa yatu nei la unga ma watu nei fe au o se ita po se silavu mea lo afi fi tu le alofa langa umana malama le fionga le tu ma le meo la tupu il taibo lo tatuanga ete ona alofa le mo oe lo to lua ma la fa na lo ainga ina ia e fili le ola o fili le oti langa le ngata le ola ngale to sa o le tu e muri mai le oti e fa va mai mau pe ana o po o fail nei filinga tau no fa ina ia ola lo wa inga te talo mo e a lo fa le tua e fa to lo loto ma musuia lo loto ma tu lo loto le loto tele ma le loto fa to tua te fili ai te tua i lunga ma fili te usta i le tua ma fai al me fina ngalo i le tua ina ia lave ina oe ma lo to o lua ma lau whanau ma lo ainga nei le to a sao le tua a to ma le oti e wha vau e mulian te mana o e muro ainga le pafi wha vau e le isau nia le tua le pafi e sunu o istangata e o lava ia satani se anoa an salmo satani i le o il to sao le tua e fa mel fam talanga tu mai ta perfetto i le na wita no faita wa si le fie le tua pe to tu watua se si lu afeta usanga ia satani e le salmo a satani ai wo no afeta usanga lola ai ama salmo mai ha tu sa pe to tu atu dista usanga lu afe pe fie a satani e le salmo la a o ile atali ma la fine le tua lo ia le avanoa lo te tala pe le avanoa le tua ina ia e sau ia te ia e te olai ma lo to lua lau whanau ma lo ai pele fa amni le tua i lau whaafonga le fia i suafo Yesu amen
lo mātou tamai o i le langi. Whawhitai lau upu mātou whaalonga i le nei a fiafi. Whawhitai lau whina ngalo hoi au mai a mo i mātou. Te leo nā tia se mea i lau whanau. Awa e te le whina ngalo i a whanu setas na e maliu ai. Lo whina ngalo ia ona tangata umo i le ona e whaamawa. Mai mau, pe ana i loa e lo mātou tunu o Samoa. Le nau o Satani na ia whanu uma. Ma ia mu uma i le pāwhi e whaamawa. Ao lau fio e whaeloa mai. O lo whina ngalo. Ia lātou whaatasi ma oe le nu. Ma lo manuia na fua ina atua le tama. Ao le i whaamaina le lano laki. Whaamanuia i se tasi. Whaafonga i nei whe au tāua na e waia. Whaamanuia i lona loto fua i atu ia le loto whaatuatua. Fua i atu ia le loto tele. Whaia i se whiniwhininga te tau. Whini ai mua oe. Whini ai na i ola. Ma i whaola i nai. Lona ai oma. Lo suafa Yesu ole mana au tua i nei. Amen.